Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok. Saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa. Dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak. Nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak. Nga itilit ang niliday. At damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday. Amang salsalukob kanka. Awisen kayo marod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapnoing kayabkas ti an-anak akanyo. Ket agbalinda nga ulidan. Kadagiti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam tayo ang nagpailinged itinagan nga Alma. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagpaayak kas babaunen iti may sa asyudad. Ket isu ti isalaysay kan kaita. Marigrigat kami laeng. Iso ang nagpatulong ak iti gayem ko. A makastrak iti balay a pagtrabahwan na. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam nga Alma, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. I'm Mr. Lonely. I wish that I could go. Agandad ka ija syudad, anak ko, ah. Di mo liwayan tagkararag ka ni Apo Jaws. Kaya hindi ka agliway amapan makimisa. Wan tatang, uray da kayo. Agan-anad kayo matakanayon. Di kayo unay agbambanog, ha? Ay na, di nakpakadanagan dito eh. Si kakit di ate rumbong nga agannad iti papanam. Agsingsingput ka, anak ko. Urayang biitan ni Madam Olga tagsarita kayo, Alma. Wan asa, agyaman manen, ha? Ay na, husto ka tinday tapan nagyam-yaman mo. Palagadi ng pampanunot don. Natangkad yung ulo. Ha? Iso ka di day ti amo ta, Elsa. Wan, ung-ungtan naman nandiya ampun na. Ay, talaga kiti akastat yung galim. Naungot ni Madam. Natangkad yung Isong ulo. anusam, ha? Ang patsaka may ruam kan tumot lang iti kas Di din ka ugali tumot na. kami nagnaknakam. Kas kanyak. Makauwa ka Ay sa ruama ko. salita. Di ka rumrumor dito yung silid mo, don. Agrepaso ka. Antaytan ni Madam. Ay na, nakabut-buton mat, Elsa. Ah, Madam, adan na Alma. Si Mang Puerten.
O sige, pag inanaam, pag meriendaam, madamdaman ton ti panagsarita mi, tanasakit ti ulok. Agi na naakbiit. Ala, oh my God. Agmerienda ka pa'y, Alma. Kayat ko ti mapan ijay mon. O sige, Kylie anak ko, rumwarta inton madamdama, okay? Ni Dondon ngay, mami. Saan ta ka di ngay kuyog? Ay, saanan? Pasalsalila ang dayja adondon. Asino nga rot ti ikuyog ta arumwar? Boring mat no dudwa talaeng. Di, ikuyog ta dagiti dua babaunan, anak ko. Ha? O sige, mami. Ayan nyo na imbag ni Kylie, ha? Di yu pampanawan. Numapukaw ti anak ko, delikado kayo kanya. Wan, ma'am. O sige, dita kayon. Bantayan nyo ni Kylie. Apay ang nagbati ni Dondon, Elsa. Di na ngamin kay kayat siya ampun na. Ni Kylie laang ti kay kayat nang ipaspasyar. Kaasimat nga rod ni Dondon, ah. Wen masyanak mo't nga ron iti dayjay nga ubing. No apay pay lang amin nga inamampun ni madam no kasjay tumot lang ti trato na kenkwana. Kanayon na nga ungtan. Basit la kam mali ni Dondon ungtan na adagos. Anya, kaasimat nga rod ti ampun na ano kasta. Wen masyanak nga ron mat. Pasaray ag sangit no kwa. Ngam saan na kayat ni madam nga isakit ko ni Dondon. Iso ano makita maungtan ni madam ti ampun na. Di ka makibibiyang. Ta sigurado asika ti pagipapasan na iti pungtot na. Elsa, Dondon! agong umot manin ni Madam Asimon. Wen, kasta talaga day tang amo ta. Dondon! Numadi timud na asumangpet. Ni Dondon ti pagpupudutan na. Kaasimat ti ubing kasta. Ala, agtrabaho takit din. Sadino, Di mo bibiyangan ti amo ta. ditoy! Tapno saan asika ti pangibaw ingan na iti pungtot na. Narigatan. Dondon, rabiin, ingka maturugan. Agripaswak pay, manang Alma. Rabiin, mapuyatan kan, maturog kan. Saan? Agungat ni mami no maturog ak adagos. Urayak nga agalarm terilo. Tainyalarm ni mami dayta. Anya, Bautan nak no labsingak ti kayat na. Makaturturog ak nga rudan. Nga mabuta nga kini mami. Iso nga urayak nga agalarm terilo. Agpaiso, Kylie? Wan, buloda mon. Takakaasi ka mat. Di ka pa'y makaigigam iti tablet. Oh, adtoy, buloda mon. Agyaman na kading ha. O sige, di mo dadadaulan ah. Panawan kan. Ha? Kylie? Mabit lang. Naidap mat. Ion mo ah. Saan mat ngag-on? Uy, ala. Apay ngay. Dinadaal mon samutan. Ha? Ala ka. Ipulong ka ka ni mami. Dinadaal mo ti tablet ko. Ha? Saan? Saan napudno dayta, Kylie?
Rod. Dondon? Kaasi ti ubing. Kumata dinadal, mami. Un nga Rod. Sutil mo't namin day dya akaili no dadung. Ni Dondon ti babasulan na. Nukas dya makabasol iti inada. Anya? Masigurado, aramid man ang day dya ni Kylie. Kas dya talaga ti ugali day dya nga ubing. No adda madadaal na kagawaan na, ipabasol na ni Dondon. Kat ni Dondon tumutin tinakakaasa pagsasawan ni Madam. Nakakaasimat ni Dondon. Wen angam ala, agtrabaho takit din. Ang Elsa, manang Alma, mabalin ka diti makiturog dito sa ledyo. Mabuta nga ka maturog di sa led ko. Ang mga namay tagtagainap ko manin ni Mamik. Pati nga miniti tagtagainap ko. Ung tanak ni Mamik. Angam, ay, amangan agungat ni Mamim. Nakaturogan ni Mami. Saan na ka makita? Ala, kaidaantan ni Dondon, Elsa. Sige nga ron. Total, nalawa mo to'y kamami. Pagtingaan da kan Agyamanak ha? Nagsisingpot kayo? Anay ko. Ni, abe akalata na group pangat ka Dondon. Aping igamam ti kilikilim, Dondon. Awan. Nasakit nga min ti kilik-kilik. Apay, nan, kita akman. Saan? Di mo kitaan ti kilik-kilik. Ung tanak ni Mami. Kita aglaang mat. Alan, inayada ka kitaan, Wan. Alan, Dondon. Aday ta. Nagluma ti kilikilim, Dondon. Ala, ano ti kilikilim? Ni Mami. Kinudot na. Anya? At dapat dito'y lupok Nagadbot ti kinudot na kanyak. Nagsakit. Ngam di na kayat nga ibagak. Ang tanak ni Mami. Diyos ko. Naalala, di ka madanagan Saan na ka nga ungtan ni Mami mo, Wan? Ala, maturog ka nga rodan, ha? Apay nga awan pailaang ni Dondon, Alma. Napansinukon ni Elsa, Madam. Nagbulak-bulban nga tanti awanan bain nga ubing. Agsaga naman ang dayjay kanyak, apaman ang makasangpat. Talaga natanggan ti ulo na. Madam, simurot ni Dondon iti maestrana. Di na kano kaya ti agawid. Anya? Ay, talaga pagpongpong tutunak dayjay nga ubing. Awan ti rumbang kay palawag ko kada kayo. Elsa, Awan basol ko. ano't mapaspasamak? Asino dagiti bisita ni Madam Olga? Dagiti kamang ti otoridad. Awan basol ko. Imimbestigaran da ngamin tinapasamak ni Dondon. Nagipulong gayam iti maestrana. Impulong na aramidan ni Madam Kankwana. Anya? Iso ngayon pasidong da pailaang ni Dondon iti DSWD. Aging ga maimbestigaran ti amin. Ay na, sapay lang kumatamaikan iti hostisya tinapasamak kini Dondon, Elsa. Okay kakadilaang dito ay Dondon. Wan, manang Alma. Diya kayo ti agawid. Tama nga nukudutan nakmanan ni Mami. Ala, sana bale. Taka na yun da kaasarong karan dito eh. Wan? Wan, manang Alma. Ang damat kit di kayo ayam ko dito
Nasaya at nga rod no kasta. Oh, atoy. Oh, awatam. 10,000 pesos amin dayta. Kat, adto'y matiparakan ka, Alma. Sagdi 10,000 pesos kayo ka ni Elsa. Ha? Apingit ikan na kami iti kwarta, madam. Awan, kayat ko lang nga ibingay mati kwartak, ah? Maasyanak ngamin kada kayo. Amok anarigat ti panagbiagyo. Madam, Ala, idulin yung dagita. Pauitan nyo dagiti dadakkelyo. Agyaman kami nga rod, madam. Awan anyaman na. Uwan gayam. Kasapulak ti tulong yo, Elsa, Alma. Ha? Tulungan dak ko maiting kaso da kanyak. Awan mo ti madingay naramid ko kani Dondon. Uwan, pudno. Ung takno daduma. Ngamsaan ko akabkabilan. Diyak kinudkudot. madam. Iso ada kayon to ti agsaksin ton hearing me, wan? Ibagayon to nga awan dakas ngar aramidak ka ni Dondon. Ay, natinag ngamin iti bike na. Iso aday chay, limitam ti kilikilina, kan ti lupuna. Oh, sige, idulin yung dagiti kwartayo. Ikan kay tomanan ti kwartayo no malpas ti hearing. Dakdakkel tupay ti itad ko kada kayo. Okay? Alma, jak kayat akanunungan ti kinaulbod ni madam. Nakarkaro pa'y kanyak, Elsa. Sigurado akagura na ta ni madam. No di tapat ganti kayat na. Isa pa nagkunak. Nasa isaya at siguro no pumanaw tan dito eh. Ha? Sumapul talaangan iti sabalya pagtrabahuan ta. Sige, Elsa. Awan mo ti madingay naramid ko kada kayo, Huwan no? Adda basol yo kanya. Awan inaramid mi abasol madam. Saan mi ngamin akayat ti ibagbagayo apan nagsaksi mi inton hearing you. Anya? Kat, si Alma, pumanaw ka mat? Wan, madam. Pasensya kayo lakumay. Awanan kayo itibain? Isoble yung arong ti kwarta nga intad ko kada kayo. Uwan, madam. Oh, adtoy. Jak kinut ko ti dayta a kwarta, madam. Uray siyak, madam. Jak kinisayan ti kwarta nga intadyo kanyak. Ala, pumanaw kayo no pumanaw kayo. Awan babain nyo? Di yu pa'y amo ti makitinulong? Ala! Panaw! I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Pimanaw kami nga rod iti balay ti amo mi, Mr. Lonely. Ket nagsapol kami iti sabali a nagtrabahuan mi. Ket sigun iti damag, nakaswan ni Madam Olga, gapo iti inaramid na iti sigod nga aw-awir mi. Manipod idin, awanen ti damag mi, may papan kadakwada. Daytaman ti kapadasak iti sidong ti sigod nga amo. To'y pagayam mo, Alma. Pagayam nga Alma, husto laeng ti inaramid yo. Kanunungan yu kit din ti kinaulbod ti sigod nga amo yo. Madimat ati kasta. Iso akablawan kayo ti gayem mo, taamuyo ti inararamid yo. Ala, sapay la ko ma, tasaanen a maulit ti napasaram, iti balay ti sigod nga among. Ket itultuloy mo, ti panagbalin mo, anasayaat atao. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod.
Ti pagama nagpailinged itinagan nga Alma, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Jenna Almoite Diaz. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.